Muzika uğuunun ziyanı qanday? Taqsir bu muzika uğuunun ziyanı birinchiden zinaga tartat. Zinaga tartat. İkinciden bu şeytanın oyunu. Şeytanın oyunu. İbadattan alsızdan tartat. Kıyamet günü Kuday saktasın, Dajjal'ın arkasından erçit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 14 kılın burada Dajjal'dan pana tilegen. Bilet ele, Dajjal kaçan gelet? Kıyamet'e жақын gelet. Peygamberimiz emas, büt peygamberler Dajjal'dan pana tilegen. Büt peygamberler Dajjal'di aytkan, ümbötünü eskertken. Dajjal degen uşunday gelet, bir kapır gelet dep aytkan. Бирок эң кенен кылып, кандай, качан, өңү башы кандай, бардык сыпаттарын айткан Мухаммад Расулулла айткан. Эмне үчүн? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарчылык, кыямат күнгө чейин пайгамбарыбыздын пайгамбар. Ушул доордо келет экен да. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ар бир намаздан кийин дуа үйрөтпөдү беле? Аллахумма инни аузу бика мин адаби жаханнам ва аузу бика мин адабил кабр ва аузу бика мин фитнатил масихид даджал ва аузу бика мин фитнатил махья вал мамат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бизге пана тилегиле Dajjal'din fitnesinden. Subhanallah, men sizlerge bir nemen aytayın, bir alımdın жақсы sözünden. Peygamber 14 kılın burada ümmetin bardığını aytıp atat, özü dele pana tilep atat, sahabaların bardığına pana tilep үйrөтүп atat. Hem bilet hem kıyamet günge жақын gelip Dajjal. Ne üçün pana tilep atat? Peygamber zorundan çıkmaydı al. Maldı fitnesi var, ayaldın fitnesi var. Misali da jakırçılıktın fitnaları var, ölüm yaşaonun fitnaları var. Kabırın fitnası mı hazırlayıp turat, ölse öyle kabırga varasın. Dozoğu turat. Dajjal kaçan gelet? Anın ne üçün adan uşul? Ya Allah uşudan pana tilep atat. Bir alım aytat, Dajjal'din fitnası şuna jaman fitna, kirülörgө dagı, ölüktörgө da tasir etiyet deyip. Ölüktör kim degen? Kabırda jatkanlarga da. Uşunçalık bul daman. Allah Taala bari saktasın. Muzika uqqanдар Dajjalga erçit degen bar. Jamandığını ayta versegen tolturayım. Şoň üçin inşallah aga qaraganda alhamdulillah Qur'an uğaylı, alik bolaylı. Жақшылык менен биз занят болуп калсак, буюрса жакшы.